U rukama mi je knjiga Mateje Tutiš. Iz mraka se bježi ravno u kaktus. Pročitat ću vam pjesmu u prozi Here Here Tue. Ne živim u ovom gradu, jer da živim, bila bih drugdje. Živim u nekom drugom gradu u kojemu nisam, jer da jesam, tamo bih i umrla. Ne smijem umrijeti u ovom gradu, jer ono što naraste iz mene neće biti zeleno. Ne mogu otići umrijeti u gradu u kojem živim, jer tamo me svi znaju. Ne bih umrla ni na dosadan način. I prije svega, neću da bude iznenada. Treba minimalno 5 sekundi da stignem izgovoriti wow. Zato moram umrijeti na otoku Here Here Tue, blizu otoka Anonuraro. Tamo imam vremena. Tamo će narasti kaktus. Ako mora opstati jedno, neka opstane smijeh kaktusa koji se čuje jedino kad si pod zemljom. U petak 18 dođite u Buksu, o knjizi će govoriti Ivana Rogar, Mateja Jurčević i autorica Mateja Tutiš.